ئەفدەر ناوەندەکە کۆمبوونە حەراقەیە نەفتێنە کە دووری باژاری تربەسپیە بچەند کیلۆمترایە. بسەدەما بریناڕێ دنابەرە هەرێما جزیرە ڕۆژئاوای کوردستانê û herdû parzûngehên mezin yên Sûriyê û ji bo dabînkirina sûtemeniya deverê ev heraqa hatine çêkirin. Lê dwarê jîngehê de bandoreke xerab encam dida. Nişteciyên gundikê Seyîd û yek ji 23 gundên li derdora van heraqeyan dijîn, gazinan ji dûmana heraqeyan dikin û teblî kogilî li cem saziyên têkildar jî kirina lê tanwiha ti çara nehatiye dîtin. Em serê bêr baz din ji bertenî em kar razin û sê biherêya em diverîşin jî bixwedî û qirkametê şê jî û hemû taniye perdê me û ava me hemû gadû digirî. شینی شکو هەیە بخۆدی حتا بدارێ مە هیلارە ئیساڵ شک بوو نێشتنی خودی ئاوا بووە وەکە تەبقاکە نەفتەی سەر سینگام تێشی چاوی متشوتن زاروکێ vê منطقی هەموو ئەس دەرزیال ئەس شارە تەمری دەمرێ زاروکێ vê منطقی هەموو ئەس دەرزیال وادم هەموو دەرجیە سینگێ والتیهابەتی سینگانە هەموو ژڤا حراقە ڕازال منینە گۆ بهنایەتی ئەمێشنە هەندور و کارەبەنینە ئەمزام هەر کو دەبازن خودی حالێ منەتە حالە دەستەیە ژینگەهی کو ئالیەکی تێکلدارە bi ژینگەh û şopandina karê hereqeyan tekez dike ku cihêwan hereqeyan neguncawa û ziyanan digihîne tendurustiya xelkên deverê. Loma wan projeyek amade kirina ku tevaya hereqeyan veguhêzin devereke dûrî gund û bajaran û ew li bendî biryara cîbicîkirinê. وام نكارن فحرقات جي انه بجارك اج اورتي راكن اجبر راستي داليه محروقات داليه نفطي دجي تعداري المتي تشتكي يعني امكارن بيجن انه تشتكى جريداي موازنه فيها وكدي امجي هيفي قلبر چاواره درباست كن وام سرسكنينا ام فحرقات جفيدي راكن نها نيزيك از نزانم هفال نهاد نقاش دنا جركا تشتكى وري الحولي وردانی di sala 2014 da û piştî qedexekirina heraqeyên destpêkî ev heraqeyên ku li ser kehrebê kar dikin hatine çêkirin û teblî korêjeya dûmanê kêmtir jî bûya lê dimîne ji dereke sereke ji gelek nexweşiyan re û di serî de nexweşiyên sîngê û penceşêrê. Têzanîn ku nefta Rojavayê Kurdistanê berî krîza Sûriyê diçû bajarê Hemis û Tartûsê ku li wê derê di parzûngehên mezin hebûn li wê derê neft parzûn dikirin û vedgeriya Rojavayê Kurdistanê. Lê di destpêka krîza Sûriyê ve rê hatine girtin. Loma ji neçarî ev hereqa hatine damezrandin. Lê belê wek ku tê xuyanî kirin dû dûman gelekî bandoreke xerab li xelkê deverê dike û nexweşiyan belav dike. Dilovan Çeto Kurdistan 24 ji gundewarê bajarê Tirbespiyê.